Om Swastiastu. Suksema aturan titian. Maju ngering penginter acara. Antuk galah saneka paice ring titian. Titian mawasta. Ni kadek Fitri Purniasih saking kelas salas tata boga kali. Pinerihen ngiring raga sarang sami. Aturang pengas titi bakti. Majong ring ide sang yang widiwasa. Sangkani. Antok paswaican ide. Iraga. Presida mapukul iriki. Tur ngamulihang karahayuan. Ngarapan nantok nguerang pangastun karo. Sana muda yang titiang. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Denpasar. Sana musti kayang titiang. Wakil Kepala Sekolah talar para guru-guru dan pegawai SMK Negeri 4 Denpasar. Miwah para sisyo sana banget terus nantiang. Ringgalai sana becek sekadi mangkin. Titiang. Pacang ngaturang pidato. Sana mamuda. Melestariang budaya Bali. Sedurungnya nih. Ampura yang titiang. Titiang rumasa kariwi muda. Tuna basa. Tuna kawuruhan. Purun materatur majang idrane sarang sami. Inggih. Idrane sarang sami sana wangiang titiang. Yen masang indeng lestariang budaya Bali. Dengera modern puniki. Pelestarian budaya Bali sampai lengapisan ketemu. Utamanya yang parai warna Bali ne. Kegiatan pementasan kesenian budaya sampai lengapisan. Kuliah warnanya nentan terokayun. Antok ngelaksanaan kegiatan melestarikan budaya Bali. Parai warna ne. Demen ngelaksanaan kegiatan sekadi melalui lan kegiatan sanetiosan. Tekian laksanaan kegiatan sade prasida dan capang. Popularitas Bali ring Indonesia waden deng manco negara. Jadi astun peran generasi muda Bali penting pisan antok ngelestarikan budaya Bali. Maka sami ipun antok nincapang semangat para wana Bali nih. Sejeroning usaha antuk ngelestarian budaya Bali nih. Titiang. Lakar mapaice contoh ane presida kelaksanaan. Mangda kesenian budaya Bali stata keraksa. Contoh kegiatan sana presida kelaksanaan inggih punika nyalanang kegiatan pementasan kesenian. Nyarangin lomba kesenian Bali. Manggen bahasa Bali tatkala membawa seorang timpal utawi rarama. Lah sanetiosan. Ane sadalanan punika. Kegiatan ane presida kelaksanaan. Inggih punika. Ngedengang taksu budaya Bali nih. Tekan turis mancanegara. Peran rarama talar penting pisan pangda okane. Presida ngajegeng budaya Bali nih. Inggih punika mapaice penyemangat lan dorongan teken okane. Amun contoh badur sampun kelaksanaan kesenian budaya Bali sampun presida tata keraksa. Yening nenten iraga pedidian yang lestariang budaya Bali nih. Sirasane pacang lestariang. Ireng dari punika iraga nanduring solarmo antok ngelestariang budaya Bali. Tekian penak cucu nih ring masa santurnya nih. Marapan untuk pasir ada punika. Titian lunas. Pamakas paraiwana sinamian. Ngamargiang pemargi lestariang budaya Bali. Inggih. Idrane sedang sani. Wantah kadia sapunika. Titiang. Presiden matur ngalai sana becik. Dumogi.
Atur titiang wenten pekinoh ipun. Manawi wenten, atur titiang sana wenten manut rengarso. Tunas titiang gengrena pengampura, maka warsaning antar puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.